Kasalatibyan! Hit ita! Adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Saan laeng apan nakiasawa ti ragsak ti tao. Nudiket tinatal na, ken natalina ay apan nagbiag na. Tampok dito'y programa tayo. Kasalatibyan! Apay, sa dino tinagkakuhang bebang. Di taman ili, tata. Napanaggimatang iti si daon mi kan ni tatang. Ay, naimas man nga ron ati sidaan ni kumpare. Nabaybayagnan nga ibagbaga, akayat natiyag sila iti karni ti baka. Iso anapan ko yung gatangan, tata. Kun inyalak motan iti kar ti luto. Ta isumat, ti usam na. Ay, padak matgaya man na sa mitilutaw. Kunak nga rod nga igatang kulaangan iti maintenance na, ngam kunanamot, nga uray saanan nga maintenance. Tanapat patagkan ko na ti loto. Ah, ay ni kumpare ka talaga aya. Ay, gumatak man iti asin tata. Nalipatak ti gimatang iti napanak iti ili. Manutigatang ang bebang. Naitagtagainap ko nga minday dinanang mo. Adda kano kampay idi inyarasas na kanyak miraw. Ay, mabati kayo mat iti kasta. Bareng ngay mga bakak iti milyon. Ay, jaklam mo, tatang. Amom bebang, no mga bakak iti milyon, mabalin mo ti gumatang iti asawam. Anya, tila ibagbagayo mo. Jakon kaya ti makiasawa. Ay, jak kaya ti makiasawa. Bakit akon? Ay, jak kaya ti makiasawa. Isungaro da ko nakagumatang ka. Ay, hinakman lagluton, tatang. Ay, ang iraman na imbag ti karnit baka asida ka. Jak baka ngal-ngal iti nakulbay. Anti bebang. Oh, saan ka di pa yamang rugi ti luto di ta TV? Kit-kitaom apatalastas pay lang. Nagbayag maton, makaturturog akon. Sabi ko ma, tamangabak jay loto ni lolo. Iso nga rod nga imbaon nak dito'y balayaw, tabuyaag jay draw ti loto. Anti, adan boyfriend ko. Di mo ibagbaga ka dagiti dadakkel ko Nakaububingan ka, dan boyfriend mo? Nagguwapo di boyfriend ko, anti. Ay na, adda kalilin na. Ay, saan? Pagsangitan na kalaang dayta. Talaga ka di asaan kan ama ki asawa, anti? Joya, tila damdamagom. Dakos ayat ag saludsod. Hay, nagrigat nga tati awan asawa no. Na? Nakalidliday dagiti amok abakot abalasang. Na? Awan ti mangkibin kadakwada no nakapsutdan. Na? Nagadukat nga momon? Ay. Awat matla ni bebangay. Sapay makaturturog akaw. Ay, hinak man lairi ke pentiri daw. Lukatan to ni bebang tadamat tulbak na. Tatang! Nay, apay bebang? Tatang! Nangabak kay ti luto! Sa nga pulo a milyon ti inabak mo, tatang! Kunakon kay inirasas ni nanang mo ang mga bakak. Milyonaryo tayon, tatang! Apa yung tatang? Aprusa mo na tabarukong man. Tatang! Yak makang. Ay, itaray kami di ospital, tatang! Sana na nako. Ay, ayabahan na ko ni nanang mo. O saramte, napangabakak. Tapno naragsak ka lang. Biyang. Nanay! Ay, tatang! Uy, tatang! Di nakpanawan Saan, tatang? Makipagladingit na, bebang. Si kamat gayang friend. Kanoda kay ti Amerika. Nagbakasyonak mat Nairanamat anadamag ko anatayan ni tatang mo. Wan nga rod. Ay na, friend. Single ka pa mo ilagayam. Ay, awan mangayat kanya, kasana ka napintas. Malaksid, abasita ka babae, nalukmagak pa'y. Ay na, di kagsaw itikas na.
Ken nadamag ko, nga ba kagayam iti luto? Nadamag mo na ita. Wen, iso nga rod nga umay kaawisan. Agparito ka. Anya? Ipatangos mo day ta agong mo. Uray siya. Day ta ti umay ko ipaarami dito Pilipinas. Iso anagawida. Kasta? Saan ngamin nga uso ti lugpak ti agong na iti Amerika? Ay, kasta ka di. Kano nagadupay wrinkles ni ti rupak. Ay na, mabalin mo apabenat day ta tapno umubing ka. Ay, mabalin ay ha? Ay na, friend, mabalin nga agpapudaw ka. Amin ita posibleng basta adda kwartang. Panunutag pa'y. Apay panunutan pa'y laang. Anom nga ginagdakil a kwartam no di mo usaran tapno pumintas ka. Ay na, bebang, sigurado, ado ti agaram ka no pumintas ka. Agladlading itak pa'y laang ita, friend. Ay, gayam anya. Tani, natayan ka mo. Huwag nga rod. Awanan ni tatang ko. Naatake ti puso. Unay matan, bebang. Takalpasan na nangabak ni tatang mo iti luto. Pimusay matan. Huwag nga rod, tata. Sana bali tabak ng kaitan. Kahit, anya nga iti planong nga aramidan iti kwartam anagadaw. Ikak dagiti kakabsat ko iti saggay sa amilyon. Nagswertidan no kasta. Ay, tapno saan da nga umay agdawat kanyak iti bagas kas kada sardinas. Kahit nasaya at ano kasta. Ay, kahit kaano ka mat ngay ama ki asawa. Ay, kasapulan ka di ba'y ang makiasawa ak tata? Ay, dahi ta aginaado ti kwartam. Sigurado nga ado ti agrayo kan ka. Diyak nga rodin amo no anya ti aramida kiti kwartak tata. Nagadumat ngamin. Iso ka din day ti balay ni Antim Bebang. Wen, iso dayta. Nagbasit matan. Kunak man no ado ti kwartana. Kut, iso laang matagigyan. Inak man pasyaran ni Antim. Tapay. Mapankwarman Itala ang armam. Idi, nabaybayag akras na ka. Di mo matpinagan ano. Idi day jaya tasan pa milyonaryo. Ay, kwarta lang matgayam ti kayat mo kankwana. Shh. Di mo matibagbagan na. No da kamin to ti agasawa. Magatang kunto amin na kayat ko. Kaya't nakadilat ta, oray sa anak ka napintas. Idi pa'y nga inayat ka, Bebang. Di ka man. Kat no nagado ti chicks mo idi. Di naktupay talyawan apulos. Uy, saan mo ta? Mabuti nga lang amin idi kinitatang mo. Tanakais istrikto. Bebang. Mano ka di pa'y tinabati akwartam. Adopay Agasawatan. Anya, nagbiit matan. Win, kunamon, tagkasartan, Bebang. Agpanunutakpay anaimbag. Auntie, apay nga da ka dito balay mi. Ay na, nagadumot nga minti mapanagpasyar kanyak ti tabalay ko. Dagiti agar-aram kan ka? Ay na, nagmayat auntie. Di kutseda amin. Kan nagugwapo da. Agpili kan no ay sino kadakwada ti pakasaram. Ay, nagrigat mat nga ro ti agpili. Ni Uncle Oscar takalugaran tayo. Katunaga do ti chicks na dayjay. Aw-awagan da pa'y a playboy di lugar tayo. Uray tanagwapo kan nataraki. Ay, sakit tulaang ti ulok. Anya ngay nga rod ti kayat mo. Ne, friend, nagpaopera ka matgaya man iti agong mo. Ay, one friend, ngampim malpak. Ne, apay ngay. Ay na, kita umat saan mat atim mangus da ito agong ko. Anya ayati kayat mo. Jay natangos nga agong Mayat daytan, akinatangos na. Saan ka kontento? Ipaurnos ko maning. Aggastos ka manan? Ay na, oray basta pumintasak. Oh, si Kangay, kaano ka mat ngagpapintas?
kan, Oscar. Agkarasubli ka. Nagkulit ka. Mayak nga rod agaram kan ka. Idi, di nakpulos pagan ano. Itataado ti kwartak? Inaldaw ka nga umay dito balay? Umay ko nga rod kasti ayat ko kan ka. Di na ka di kagura. At dapay man no anabati akwartam. Ay na, dahi talangan ti mo madamagan kanya. Ante Bebang! Oh, apay Joy. Ada ka di nakabutbutang anak kitam di tarwar? Dagiti umay agaram kan ka. Agdi din nanog da di tarwar. Anya? Bebang, siya kung tisong batam. Bayam dagitang agar-aram kan ka. Ante, agayab ka na iti pulis. Tani agdi din nanog da. Agpipin na tayo sa amat ng dagiti agar-aram kan ka, Bebang. Ay, makapadanag, tata. Hagasam dagiti may inarestar dagiti pulis. Kababain pa ikit din. Apay, awan laya oray may sa amapilim kadakwada. Kasano ko mga agpili Kat amukmat ay jila ang kwartak ti kayat da. Ay, sa bagay matkiti Nagrigat mo ti makabiro kiti napudnong agayat ita apanawon. Ay, kahit agbakbakat ka lang arudan abalasang nukasta. Ang anwam nga tinagado akwartam. Di nakmatlasong bata nan, Bebang. Apay aya, nga apurado ka, Oscar. Naskan nga gasawatan. Ay, jakpay kaya ti makiasawa. Bakit kan di mo pala kaya ti makiasawa? Adda pang panunudag nga aramidon, asaan ati makiasawa. Agasawa takit din. Ikari, si kalang ti ayate. Nga ta. Ante! Oh, abay manan. Taka man na disturbo. Dagiti agar-aram kan ka, ante. Agpipinaltog dan di tarwar. Anya? Aron da ito ya. Oh, apay akas na ti panangkitam kanya ko, Oscar? Nasken amatagikwa ka, Bebang. Ha? Anya taramidam kini, ante? Kidnapan kan. Ay, sus, Joy! Umawag kan iti pulis! Darasam! Natangusan nga agpayso day taagmong mo, friend. Kontento ka mat siguron. Timangos at talagan, friend. Ngam addadak kala parikot ko. Anya ngay day ta? Marigat anak nga umangos. Ala, apay ngay. Ay, bimasit mat ti abot ti agong ko. Oray timangos. Nan kita agman. Kita amon. Aywan. Ay, jakon kaya ti agpaopera iti agong no kastalaang. An-anwag tinatangos nga agong no marigatan akmatlaang nga gangas. Pampanunutak kat ti agpapudaw. Ado kat di ti mabalin a pagpapudaw. Katwan mat, ante. Ado mat ti kwartam. Agpapudaw kaan, tapno makiasawa kan. Ngam ni, delikado mat ti pumudaw. Apay ko maan delikado. Agsublimat lang di sigod akulor mo no mainitan ka. Ay kasta aya. Wan, ante. Iso adagiti nagpapapudaw. Babaeng iti agas. Liklikan dati mapan agdigos ijay beach. Ngamin, nagbit damat laang ang umisip. Sapay plano ti mapanag beach. Ah? Ay, isurot na ko na, ante. Imbag lang nga adda para igam iti bag mo. Ay, jak amono anya ti aramida kiti biyag ko. Kunak man no makiasawa kan. Saan mat nga amin nga adasawa na kat naragsak, Joy. An-ano ngay nga rod ti ado akwartam, ante. Agoray ka. Ninsamot Oscar day ta sumungad, Joy. Ayawan. Iso, ante. O sige, aglamang kan. Umay nakakidnapan day ta. Friend, adda ka di kwarta. Tapay. Pautangan nakman, ta ipauperak man ng dayto agong kong. Ni, nakaatukan nga opera Una, takasano, marigatan nakmat nga umangos. An-anom ngay manan day tagong mon. Ay kat ipalugpap ko manin Gasto sa kuntap no makaangas ak anasayaan. Anti Bebang, at danji tiket tangag tour. Ni, nabiit mo ta na si Mang Pat. Pasyalan ta amin asulit ti lubong, anti. Unin
Nasaysaya at laangan day ta pangigasto sak iti kwarta. Napanunod ko, sa anak mo din ang makiasawa, tapno adda kadwam abaak. Ubing ka pa'y. Ay na, enjoy ak tibiyag ko akadwa ka, auntie. Sa bagay mo't kit di Naragsaklat tamo tibiyag. Nga oray awan asawa. Kapayaming mingmingam na ita department store ni Bebang, Oscar. Di naggayam kayat ni Bebang. Pagan ano nakamot nga ay. Guwapo ka laeng, Oscar. Ngam saan anasaya at iugalay mo. Playboy ka pa ay. Plano nga ro da kidnapan ni Bebang. Makitam na ita panunot mo. Kasano kumaakayatan na ka, nupuro mat kinadakas ti plan-planwam. Pinagnegosyo ng ti kwarta na. Bumakbak nang ni Bebang. Nagpasya-pasyar pa yun Kadwa na dya kaanakan na. Saan agasat ni Bebang ti makiasawa? Ay. Naragragsak pa'y kit di no awan asawa na. Tapno awan sakit ti ulo na. Tay kunada nga rudain. Saan laeng apan nakiasawa ti ragsak ti tao. Nudikait, tinatal na, kinatalina ay apan nagbiag na. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao ako nana. Saan laeng apan nakiasawa ti ragsak ti tao. Nudiket tinatal na, ken natalina ay apanagbiag na. Tampok dito'y programa tayo. Kus talatibyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kenneth Himut direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastalatipyag! Agyaman kami, itinkay panang tarabay. Kastalatipyag! Ket ita, hadto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka agaramid iti dakes, tapno di ka agbanag adakes. Dito'y drama tayo, Kastalatibiyag. Ay, imbag ta nasabat ka dito'y dalan. Sa anak ko na mapanidya balayaw. Anya ka na iti gagaram ko maidya balay may. Agparti kami ngamin iti babaw inton Domingaw. Mangayam ka kuma iti kadwam, tada kayaw ti agpartay. Ay, nasamod lagayam. Awan parikaot. Apay ngagpaparti ka manang. Ipabunyag na ngamin di apok. Ay, kasta. Ada mabalin ko abagaan akadwak ngagpartay. Pati ko maagluto Hustaw, ta nalay ngagluto ni Pari Pedraw. Isaw ti ayabak akadwak tao. Inwar mo man ang day tadakal abunang mau. Papanam? Basta rumwar dahil abunang, amumaw no sa dinaw ti papanak. Ay na, basta rimwar ka ngay gamu day tabunang, madanagan akon. Anya ko mangay ti pakadanagam. Amumun ano niya ti kayat ko asawan. Adda nga min luklukaw. Datang iwat mau, amangan numanggag ka. Uray di da mangag, no da makita, iti aramid mau. Maamuan dan tumot laang. Saan da amamuan? Awan lakit ti mangibaga. Oray awan ti mangibaga, maamuan dan tumot laang amaamuan ko lang arudan. Saan ka man at tumagaray? Di nagbibiyangan ka day. Di ka kitagyaman, tadag sangput akarne. Ay, uray jak makaramraman iti karne. No sinasaor, tinagtaudan na. Ay, kastala ti biyag Pagbiyagan amin a kinasikap. Nasayaatan na granata dito'y paray. Nay, adda ka di pagsayaatan na nadalapos mo dita, paray. Agsagana ka, tainton Domingaw. Inta ka no agparti iti babaw, idiayan dakwana. Agpabunyag ka no kat, tay anak na. Ay, addaman nga roden siguro Isong araw da si katinayabak. Ta umayon ka kadagiti ibagak nga aramiden ta.
Dagiti ka di sigod na kakaduam. Saan da ka di nga umayaw na? Ay, agin lilinis na gajay, paray. Ayam, jak amu ano inton jak makikita. Ang mga nubuko danda, adidak ibingayan iti may puslit da. Ay, kasta siguro Wano, narawat ka nga tahlaunay. Isu para pulutan dala ang ti puslit da. Di da kan inraman. Agin dadalos dakit di atay so tiyamaw. At naman siguro papanamong, awit mo mat tibunang mo. Sigurado man day tuyan. Ikatinyo man ti aramidyo. Ano agparti kayo? Kat pakipartiyo amin nga umasidag iti pagpartyan nyo. Na, umasidag da nga road. Apay kat adi mo iramanan. Mayat apagpulutan ko naman. Sapay pati pusa nga umasidag kat iraman nyo. Pagsayaatan ti buksit amin dagijay. Nga uray saan nyo mat adingwan? Uray saan ko adingwan. No umasidag lakit day. Apay kit dingay. O, anya nga tamat ti mariknam. No dingwan mo ti iraman ti sabali a partidor. Ay, kita anda. No jak ida iraman apakiparte. Kita mo, nandang masidag dito adinguan, paray. Ay na pare, uray saan mo nga imbaga. Nakasagana to'y bunang ko. Nay, kita mo na ita umasidag nga kinikinay. Agsagana ka. Ay, sige pare. At aniti asidag mo. Isina mong ti ulo na. Uwan, paray. May isa, dua, dalaw. Antay ta, naalan. Pinutan mo untay kargam dito isakaw. Maglakit din talasapa ta. Awan pa'y tao akadwata ditaw. Isong imbagak amasapa ta. Tapno nawayata ang mga ramid iti kayat ang aramiden. Nay. Adamanan umasidag ngat-ngatingat. Pulos akal neng. Sikamat ti magtiraw. Sikamat gayam day tama ng Berta. Nagkuyog mat gayam damanong kanlakay ko anapan nagparte. Wan ading ko, nga madasaan ko akayat nga ramid da. Ay, saan ko ang mabagbagaan ti asawak manang? Ay uray siya, day tatisaan ko akayat nga ramid na. Uray siya nga rod manang. Pulos ajak anugutan day jing aramid da. Inbagak tupay, asaan na nga isang puti jay balay, kanyaman ngay nala na iti linulukaw. Pangipanandangay. Anya pa ingay, no di saan ngay di kakadwada nga ereng iti arak ken pulutan. Ay, na yan dagita abartek. Bagakon ko na, asaan ang mangiramraman iti basol da. Ay, jaklakit di kaya timapan iti impyerno, gapulaeng iti karne. Naimas magayam ti aglaw kapato kan kalde. Nasaw mo, paray. At ako mamanan agpaparte. Tapno agdamanan bonus. Bonus akarnay. Uray awan ti agpaparte. No kayat ta ti agpulutan. Awan makalapay. Iwan mo ta, paray. Intalang aganop iti tarakan ti karo balita. Ayosay. Sa bagay, nalakalaang ti aganop. Uray saan tan amapan ije kabakiran. Dito italaang nasideg. At dan maanupan. Imbag taragsabat ta si Camila. Apay ka din, nana. Awanan kayo itibain iti asawam. Agraman ni Tomas. Ni, apay ka din, nana. Adda ka di atraso mi kada kayo? Naramadan niyo siguro ken ni Berta je pataw ken kalding may. Patukan kalding? Ay, di ka maawatan, nana. Adda nakakita nga inraman dalakay mo ken Tomas a pinakibagkat ti kalding ken patumay. Ay, saan ko nga mo day tanana? Agpulumat lang ti asawam ken ti kadwa na aman ni Brong iti dingwan ti akin dingwan. Ay, napasensya, nana. Ngamawan amumi iti day ta napasama. Idanon mo iti asawam nga dadakas a mapasamak kadakwada. Anya ti kayat mo asawan, nana. Makarmadan to adwa.
naimbag ta nagranata dito'y manang. Abay ka di ading ko. Nagsabat kami kininana Juana. Makaungat anak kisarita kanya. Ha? Kaapay ang makaungat? Inraman kanu damanong tumaskin nilakay ko ti kalding ken pato da. Tiniliw da kano. Ay, una yun. Mangibabainda talaga. Kuna nang addan to kanu mapasama kadakwada adwa. Aglablabos na mo't ngaminaan. Apay ngamin nga inraman dapat ikalding kan pataw. Tapno siguro adda pagpulutan da amanang. Ay, agasong ngay. Dapat ikalding kat inraman da. Addan to kanu da kas ama pasama kadakwada adwa. Nagawan kat abain yon si Katumas. Anya ko matipang bainak. Kan anya ti ibain ka. Apay nga inraman nyo at tiniliw jay kalding kan pato da Juana. Nakaamamot ni Taberta. Naibaga ni Juana ka ni Mila. Ay sus, haddan to ano aldaw yu adwa. Karma! Patpatsem na ta karma. Mamatpati ka dita. Di kay lamabain. Day tangamin kinaarsabyo ka iti pulutan. Di makipulutan ka matlo kayat mao. Ay, di na kitultulad ka na kayong arsab. Naunam lang tinangibagasaan mo kayat. Ang awan makakit kita at sas. Amangan mo ibusam ti sangadong daong. Sasawam mo. Ala, kayo dumawat iti pamakawan ka ni Juana. Ay, apay kumangin kam dumawat iti pamakawan. Panakabunos mi da jay. Saan abunos na jay? No di ka tinatakaw, day jay ngay narami jaw. Ay, sayang. Tatinakaw dagiti agtatakaw ti kaduam akal day. Sayang lakit day. Saan ka mat asumanursura? Mga no isaruno da ka dagiti arsam. Sapay dadakkel akal ding ti puliyaw. Sayang. Ay, inak mangki di pa isprean dagiti mulak. Tapno saan nga ibusan dagiti igas. Pare, nakita ka kasla na ulaw ti dakkel akal ding ni Juana. At da iti arubayan da. Ang mga nuad da nakan na makaulaw. Ay, sigurado asana makataray no kung namakasla na ulaw. Inkatiliwan. Nungay makita dak. Si putam ti papanan ti kaldeng. Numapan iti kasupukan. Tiliwi maon. Bagkalamadagaws. Adda manin pulutan ta. Alang arod, mapan ko si putan no papanan na. Tarasam, mga nagsubli iti balay da. Sayang di kaldeng. Isaganam nga rodon ti pangilutuan ta. Saan lang nga pangilutuan, pati arak apang bulon, mangisaganak. Alang arod, mapanakon. At damanan pulutan ta. Nene. Apay nga. Pagkurkuri paspas matikalding dito'y karuutan. Ay, nagmayat. San ko napagrigatan at iliwain? Alakon kat episod ko dito'y sako. At ita. Kita. Magnaak nga kaslawan ang yaman. Lumabasak iti arubayan da. Di da mo akal ding ti kargatisa kung awit ka. Ay, nakapangan siguro da ito'y iti kumpurmay. Nagmayatay. At damanan pagpulutan may kani pari Tomas. Gatay sabot ng ti kaldingin sang putpaw. Pinang-ormo ka day. Rinapat ko lang ti sakaw. Naangsan siguro. Gusto tapno ditan pagrigatan pa'y. Pulpugan takid day. Agawaan tangarod nga iluto. Ay mawawak iti arak kan makasidsida akon iti kaldereta kan pinapahitan. Dito'y tanton sirok ti salamagi nga ginom kan nagpulutan. Napariir nga agpaiso dito'y sirok ti salamagi. At napapag dito'y. Sa pulan to ni Juana ti kalding na adagaya man iti buksita. Uray kasano ti panagbirok na. Di nan tumasarakan. No agdamag kadata. Ibagata.
anak kita ta anapan ijay bakil. Nay, mas maligayam tagkorkori paspas ken naulaw akal deng. Angam, amo nga tan ni Juana, nga awanan ti kalbing na. Kasano ko mga muna nga kat di naman nakita ng nalam. Ti pakas daawak. Apay nga korkori paspas iji arubayan da iti nakita. Ang mga nodanakan na iso na ulaw. Agpos-posipaos adi makatal na. Saan tan aparikot no kasano na ulaw. Ken natay. Tinas kanita. Adda pulutan ta. Ay, wala pare. Tagay. Ay, mastikal dirin na kan pinapahitan. Nangagaw amin asaritaan yaw. Itayak pa'y dita ngam didak nakita. Adda ka dita. Anya kumatiin nangagmaw, aber. Jay man gayam kalding kaw day tapulpulutanan yaw. Amuyo ka day anak kapanganday ta iti pestisijaw. Napan na inarab ti ka spray anat nataan. Anya. Nakapangan iti pestisijaw. Katwan. Iso siguro ada ulaw. Agalwad kayaw. Amangan no at dadakas ang mapasamak kada kayaw. Pare, binugwam ka diyan na imbag tayo karnit kaldeng. Ay, sigakit di sapay mangruming agsakit ti dyan ko. Ay, oras siya karam. Agsakit ba't di dyan ka? Day, tatinal, alat ti arsab akas kada kayaw. Ipagayaw ka dagiti asawa yaw, ta ipanda kayo iti ospital. Karmayon at waday ta. Anyay tanday ta nga inaramid yo. Natay akalding sindayaw. Laglagi po nyo da ito'y apagsasao. Di ka agaramid iti dakas, tapno di kan tumot agbanag adakas. Unay kat ngaminan ti aramid yo. Jakpay kayat ti tumangad iti barsa nga. Uray siyak mo ta. Jakpay kayat. Ay, madigayam. Ay, dakas ti aramid may. Jakon kayat jag sinay tinatay akaldeng. Uray siyak. Jakmat kayat. Kasano kumapay ang makasida kayo? No sumaruno kayo mutan iti napasamak iti kaldeng. Pakawalan nakapaw. Saan ako nagagsiday tinatay akaldeng. Hindi na kumamot alalaan apaw. Pakawanan nakapaw. Ay, agbalbaliwakaw na. Saan na maulit ti dakas nga aramid may. Didan gagayem tinagibusan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di kagaramid iti dakas, tapno di kanto agbanag adakas. Dito'y drama tayo, kastala ti biyag, insurat ni Steph Mero. Iti direksyon, Teresa Kalay. Sound effects, Jofer Anas Basit. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay panagdengeg. Kastala ti biyag! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon. Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Timula ket rumbeng at aripatwan, tapno pagnumaran intundumteng ti panawan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Dagiti dadto maababarkadam nagmayaten ti biagda tanagbalbaliwdan angam si Karey ay kastamlatan mamartan. Oo, sakla ko man nagawa-awi dan. Ung tandak matlagayam. Dagiti kakabsat mo na progreso dan iti panagbiagda. Kita ni manong mo.
Agtaltalon lang, ngam nakapatakder iti balay, ken nakagatang iti lugan na. Ikumparadak manen. Sa baliak mo't Ay nahray, anak ko aya. Awan ti mapasama kiti biyag mo no kastamlaeng. Aglaklakay ka akaasay ti biyag mo. Basulyo Apay ngamin nga interview amin kinimanong jay daga. Di dakto imbatsan. Ay, ibingayan da kamatkat. No talaga akayat mo ti agmula. Hindi pa yaday tati kayat ko. Apay nga italaga ibagam, Hindi pa'y lakumaa. Isumot lagayam nga agbarbartak ni ading mo. Takayat namot nga adabingay na itidaga. Ay, hindi pa'y kumain bagana. Mabalin mat nga ibingayan, itimulaan na. Ay, kaibingayam man langan, anak ko. Jay asidog itiwaeg. Tapno saan amarigatan nga agsibog. Ay na, no ija si dagtiwaig ti kayat na. Ada patakder ko ija kalkalapaw. Kompleto da ijay. Ada pagturugan kan paglutuan na. Ay, kat ipabulod mo pa ilang kanikwana, Ah, Tabarang agbalbaliwan. Tanay, lakayon. Hanggang inumlat damot ti amo na nga aramidan. Nalawa mo't gayam day timulaan ni ading mo are. Napintas pa'y ti lokasyon na. kasaritak ni Ray. Tatamagan ko na. Manya ti plano na dito yataga. Mayat mo't ata nakapanunot ngagmula-mula. Kinulay mo yung gaminag. Nasayat kid yan, agbalbaliw. No makabirok iti babae ang mga yatkin kwa na, mabalindan nga gyan dito. No, da mga yata. Kino partek na mga kanayaw. Ay nakit adan tulat na, Kinurugyan ng tagbalbaliw. Agmula-mula, kat makaurnong iti kwartana. Awan ton ti sakit ti ulo dagiti naganak mo, lakay. Sa dino jay taga mulaak. Mapanta ko makitaan. Agam nabartek ka mo manan. Ipakita mo kanya ka. Sana ka nabartak. Oo. Saan adita ti pagnaan? Ditoy. Dita dayak. Ditoy. Di nakasuruan manong. Na. Saan nagaputay na una ka kat nalalay ka kapsak. Ay, anya ay ati mapaspasamak ka na kayo nga kapsat. Ni manong nga. Di na mo ti papanan na. Paturugan nyo pa lang ni Ray, nanang. Ay, agsubliak lang. Inton mausawan. Sana ka nabartak ko nakmal. Ay, Ray, ingka pa ila maturog. Kaya't kung di mapanagmula, nanak. Ay, kat saan ka nga rin nga agbarbartag, Tapno makapangrugi kan nga agmula. Mapanak nga rulitan. Pero di dakmat kaya takaduan da ito nalay nga manong ko. Kung saan ka lang nabartek, ay na, po. Ang mga nunya ti maramit ko kang kan. Ay, bay amon. Sige, ay agawid ka pa ilang anak ko. Paturugak man ni Ray. Agsublikan to, inton mausawan. O niya, mamati kan nga nalawa adagak. Nagswerte kan, paray. Mulak da ito'y adaga. Kat isunto ti pagbaknangat. Ay, kat sigurado na ita, Kanya nga iti mulam. Di uray kamuti lang. May mayat man rin. Nalaklaka nga imula. Makitam jay kalabaw, jay igitiwaig. Sikat tinangaramid. Saan? Ni manong ko. Amam, ti plano kiti day ta kalabaw. Pagbalinan tayaw, apag-iinuman tayaw. Uy. Wow, nagmayatan na planaw. Ayabantan to amin na barkada ta. Di oray man nagpatpat nagwin, wag malmalam tayo nga ginom nita. Awan nagungay. Kat, ayaba akong dangit ibabarkada. Ay kato na, pakaamwam idadago. Kasapulam ka di titulong ko. Apay ko ma. Apay, ti panagkunam, jak amo ti agmula. Amok, analayin ka. Nung kasapulam titulong ko. Amok teraramidak manong, di nakman bibiyangan. Ala, aywanam ti daga.
Impatawid na gitinaganak taday ta. Kat, tuwan ba't namin? Pag numaran taday toy, nulakin di ta among maiwanan. Wen, amok dagitan. Masapol ayang ipalagip mo pa'y. Tinaramid ko akalapaw. Aywanam ha. No kaya't ko arakraken, aramida. Mangipatakderak itibukot ko akalapaw. Ay nalaglag da. Kapay ko ma, awarwaran pa'y laeng. Pagyanam kit din, kapayatan ti panagmulam iti daga. Mala, agawit ka nga raw din. Tarugya akong trabaho dito. Timbagak, rugyak trabaho. Anyam, rugyan tan ate aginom. Nagmayat gayam dito'y kalkalapaw ngay naramid ni Manong mo. Nagpresko, kan talaga natal na. Kabalak mo ti agaramid, iti mas nalaglagda nga miti da itaw. Anyamot da ito inaramid na ngay. Sinsinan. Kan ti pagsayatan na. Aginom tayo, aging gat kayat tayo. Isungarod nga inayaban ka. Naglawa na ito'y dagama, pare. Gatwan, mula akto iti kamuti. No kaya't mo, tulungan dagan. Ay gatwan ha. Ang kalpasan ti panagmula, agpainom ka. Wen, di talaga yan. Ay, saan pa yan nagaw-awid dito'y balay ni Ray? Bungarod, nanipon na pa ni Jibangkag nananang. Ado ngamin katim pagatang nga abastuna. Ginastusan nyo manin. Imbis nga igatang nyo iti agas nyo. Ay, bayadan nanto ka no, inton makalako iti mula na. Ay, sapay la ko mga raw, tadan tumaila ko na. Ay, kunak atulong ang pailaeng, tamang rugrug ay. Kunak nga raw natulungan. Kuna namat asaanin. Amuna ka nung teraramidin na. Kat no italaang matngagmula. Bayan nyo, tay sumuti kayat nananang. Ay, amuna nga taapadakkelan dagiti mula na. Kas kada tarak nun, aging gat agtubo ken agbunga da. Nene, at damat awit mo amanaw, pare. Pulutanan tayo. Uy, nangalaham ngay. Nadalapos ko man di tayo giigit. Mayat dito'y lugar. Nauli ba? Ang ado ti agkaiwara manok. Iso nga aguma tayo, taado ti manok dito. Naglulok magdapay. Ala, siyak timang parte. Tayong kagumatang iti arak. Alangan no duduwa tala nga ginom. Saan ka madanagan? Inawaga kong dagiti babarkada ta. Umay na kano intun madamdama. Wala. Ingka nga roden, partyen day tamanaw. Ne, kita hamday di alakay. Kumikita dito'y ayan ta. Aywan. Sino ngay day talakay? Iso day tagnana, diti kalapaw di tabalasiw ti waig. Manok nan samot day ito'y tiniliw mo. Iso nga ron ingka partyen Ay, naibagal daw mo, kumaray. Ay, kastamot kan ka, pare. Itala nga makita ka Hindi nga min bangkag ko, di pagtaltali na udakon. Ay, kastaya. Sa bali magaya, may tagigyan ni di kalkalapaw yung di bangkag yaw. Awon, jay buridag ko. Nire, di agigyanan ijay. Tayong pasublat ni Manong na, jay daga amulaan na kanaw. Ay, sumilagaya, marinabe, nga damang mangagaw ngaglalaaw. Kasano nga daglalaaw ijay, paray? Aginumdan sa ijay, tunggal rabi. Anya? Kat nguniri lang, matiamok nga day jay. Kinti may sapay, mare. Tiniliw na di manok ko. Tiniliw da? Ayun na yan. Nakita ka pinulutan da. Ay, nakababainan ti kasta nga aramid da. Agpukaw mo din nagititarakan kao. Nanipod ang daday jay, maray. Numapalin ka bagpagaman ni Ray. Ay, wan paray. Ay talaga bagbagaak. Saan arumbang ti kasta nga aramidan da? Umay ka manan mangalay da bastumon. Awan sapay matinmula medyo bangkag mo. Ingka ngamin kitain na. Sumanao ka, yung di mo mat mapankitain. Imay nagreklamo di ka rubay wala kay jay.
Alalayan nyo kanong matitarakin na. Pulpulutanyan nyo kung dagiti paparkada. Oo, ulbud tayo di alakay. Nagkunang amin kan ka nga ayabam dagiti paparkada mi chay. Ket saan apagi inuman ti kalkalapaw ngay naramid ko. Kung nagtumat ngamin nga garami na kitibukod ko akalapaw, tapno saan kan nga reklamo? Isardeng nyon ti agaramid iti kalukwan ni chay. Jak kayatan nga reklamo manan ti karubayo iti alakay. Nga mapukaw at arakin na. Aray, mulaan tayo manlangan iti kamuti da ito'y dagak. Tapno awan ti makuna ni manong ko. Angam, karuruot mat. Mabalin na ta mulaan. Kamuti lang mati mula tayo. Mabiyag nga tati imula tayo. Mabiyag adun to ti mailako tayo nga igatang tayo iti arak. Uy, adun tong arod ati pagbibingayan tayo no kasta. Mano tayo nga ngagbibingay. Sika, siyak, kan tilima barkada ta. Eksakto. Uray sagsasangapulo aribo tayon to. Uy, sige, agmula tayo nga rudan. Uray karurut. Nagmula ka numot daray kan dagiti barkada na. Ngam nakaruruot mat ka na ujay minulaan da. Ay, hindi. Tati kunkunak ket. Sinasadot nga minti trabaho da. Naging mumula dalaang tapno saan ka nga agungal. Kamuda nga ta. At aripat po nagitit mula da. Ay na, kano inaramid da pag-iinuman jay kalkalapaw mo ijay. Nagpabawi ka nang itid kan kuha na itid dyan daga. Saan na pa'y matlagaya makabailan ti agbalin a responsable iti biyag na. Ay kat barang agbyag adag iti mula da. Lakay, ikampay iti gundaway na mo't aji kabsat mo. Pare, agring ka. Uy, Abaya, sibugan tamat adag iti mula tayo. sanan. Agbyag dagi jay. Kasan nung namatay da? Kani, nagpudot ti panawin. Ay, nagbyag dagi tayo ko nakmat. Tiyanag mo na ya. Saan ka day, ano agmula ka? Rumbang nga ikatandag iti root, iti aglawlaw na. Kahit, asino nga rin tinagagay tamang ikatitirot. Duwatan pagtinulungan ta. Masadutak, nawalat panawon ko. Agitidata lang mat ito'y kalkalapaw. Katintun madamdama. Agtiliw ka manan iti manok at tarakan ti karoba malakay. Kas tala tibiyag Ganasan takit iti tibiyag ta. Di ka kati madanagan. Taday ta inmula tayo akamuti. Agtubon tulat ta. Ket into nagapit tayo. At danto pagbibingayan tayo. Kunak nalipata mo day tatungtungan tayo. Jak malipatan day ta. Da kayo pa'y matako kumpare. Importante kayo kanya. Uy, day takot ibagbagakan ka. Dakkel manen tinaglakwan ni manong mo itimula na, anatan. Kahit masapol nga ipagayo kanyak day ta. Ay katuan kasanumot gamen, imo na kapay anak mula, ang awan samot ki mailakom. Ado. Ado, kun kulam, ang binaybay am samot dagiti mulam. Nyalakit din ni nanang ay. Diskumpiyado launa iti kabalak. Ay, manu abulanan. Mabalin mo't siguro nakalyon dagiti mulam. Adun to, ti mapaglakwak ng ni Manong. Ay, maragsa kanak-anak ko, nukasta nga agpayso ti mapasamak. Sapay lakuma, tapumod no. Pare, apay ngay. Itay tayo pa yung agkalkalay. Awan mo't bagas na dagitin mula tayo. Karugrugi tayo pa lang. Sige ka di, agkali tayo pa ay. At dabagas dagiti daduma, angam binalitong agmat. Dita banda, dita tayo agkali. Saan ngamin analinlinisan ti ruot na? Awanan pare. Ay, sayang ti arapaap tayo. Awanan ti sagti 10,000 kuma. Ay, nagbalin a drawing lang. Sige ka to Inuman tayo ti sakit tinakam ko. Awan mo tinakali tayo, bagas ti mula tayo, kamaote. Uray siya. Nasakit mo't tinakam ko.
Amin tayo, nasakit tinagam tayo. Sigurado, kung tanak mo't ni manong mo. Sigurado Sabay nanak tubay ni nanang mo. Adun tumanin timangag ko nagsasakit asauda. Pare, iyas din mo man kinti dito yung data silaw. Tas injak man dito sigarilyok. Hindi mo idagdag ka di tapanawa di ding to'y kalabaw. Mauram da ito'y kalabaw Nanang, napuuran jikal kalapaw. Anya, kasano anapuuran? Nabaybayan da rin, digas asilaw itirabi, tanabarbartag da. Ay, God, kumusta ni ading mo? Nakataray da, gamagalwad da dya tao kanyak. Ay, napuro sakit ti ulo ti papay na. Ay, kainawan samot kanut bagas jain mula da akamutay. Kasanong adda, kat binaybayan da mait. Amom nanang, adda pagsasao ako nana. Timula, katrumbang ataripatwen. Tapno pagnumaran, intun dumteng ti panawan. Ay, wen nga roda. Ay, uray kumanwa mo, tikabsat mo nga amerisan day ta pagsasao. Anya lakit din day di kapsat mo, ay, saan latang agnak-nakam? Hindi pa ila binagbagak, kamtinak deng-denggen. Ay, na yun ti inaramid jo kasinsin. Napura nanti kalapaw yaw. Ay, awan nga rod kasinsin. Ay na, kasinsin. Agbalbaliw ka ngaminan. Kanwag mula ka, nasken at aripatwem. Asaan aday ta agbartag ker aramidem. Awan nga rod. Agbalbaliw kan kasinsin. Para iti pagsayatam. Itan gagayem, tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Timula, ket rumbeng ataripatwen, tapno pagnumaran, intundumteng ti panawan. Tampok titoy, programa tayo, kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sabay asagot kada kayo TNPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon kas talatibiyag agyaman kami itin kay Panang Tarabay.